U međuvremenu, ambasadorka Sjedinjenih država na Kosovu Tina Kajdanov uručila je danas u ime vlade Sjedinjenih država opremu u vrednosti od $432.000 kosovskim ministarstvima unutrašnjih poslova i pravosuđa, izveštava Budimir Ničić. Na ceremoniji uručivanja opreme za potrebe Ministarstava unutrašnjih poslova i pravde vredne skoro $500.000, američki ambasador na Kosovu Tina Kajdanov rekla je da je vlada Sjedinjenih Američkih Država posvećena pružanju pomoći Kosovu za razne programe koji se tiču sprovođenja zakona. Mi Kosovo smatramo svojim prijateljem i saveznikom i posvetili smo se tome da vam pomognemo da ojačate one institucije koje su od suštinskog značaja za zaštitu prava i sloboda svih kosovskih građana. Zahvaljujući se vladi SAD-a na donaciji opreme koja obuhvata 2 potpuno opremljena ambulantna vozila, 13 drugih vozila, 6 digitalnih fotoaparata i 10 kompleta za uzimanje otisaka prstiju, ministar unutrašnjih poslova Zenon Pajeziti rekao je da će ova podrška u mnogome pomoći da na Kosovu zaživi vladavina prava. Ovdje nisam došao danas da se zahvalim samo u svoje ime, već u ime vlade Kosova, i to ne samo za ovu donaciju opreme, već za sve što je vlada SAD-a do sada učinila za nas. Ovu pomoć smatramo podrškom jačanju države u kojoj će svi ljudi imati ista prava. Ministarka pravde u vladi Kosova Nekibe Keljmendi istakla je da ovo dokazuje da podrška SAD-a nije bila samo u političkom smislu, već i u pružanju pomoći svim sektorima kosovskog društva. Ovo samo pokazuje koliko je američka vlada zainteresovana za vladavinu prava na Kosovu, za borbu protiv organizovanog kriminala i ostalih kriminalnih aktivnosti, kao i za stvaranje jednog sigurnog društva za sve ljude na Kosovu. Veći deo ove opreme koja je namenjena specijalnom tužilaštvu Kosova koristili su pripadnici američkog kontingenta policije koji su služili pod komandom UNMIK-a na Kosovu, a koje su pre oko 6 meseci zamenili pripadnici EULEX policije. Za Glas Amerike iz Prištine, Budimir Ničić.